бәхет итеп атап берілгендір бізге туған үскен авыллар. Шул авыллар көңілләрдә мәңгі изге урын болып қалырлар. Біраз ғына уйлы, маңлы, біраз мәрхәмәтле булса жаныбыз, сау қанаты булса рухыбызның, малай жақтан алдық. Ана біз. Шәрәтәнге қияш нығыра өтті. Біздің істі күлмәк болмады. Ат күткәндә біздің көңілләргә ай яқтысы кіріп ойнады. Җилләр исте біздің көңіл аша, инешләрдә сулар бүтәндер. Ялан тәпиләрдән жаныбызға жер жылысы нығырақ үткәндер. Нигъмәтләре авыл урманында, миләшендә, шымырт баланда, біз йылқыған колхоз шалқанында. Женшен тәсирләре арғанда. Аңға түгел, жаныбызға кірген, аңлап түгел, тыйып алынған хисләребез бүген күркәм икән. Ұрлықлары күптән салынған. Бик күп нәрсә бирде миңа тормыш. Бик күп алды, бик күп талады. Туған үскән җирем, суым биргән бәхетемне ала алмады. Авыл исән, қарап йөрим кайтсам, үз урнында апай, агайлар. Минем күңел башка нәрсә тели, кайда икән безнең малайлар? Бер әйләнәм таныш су буйларын. Буасы юк, таллар корыган, сазлык кына калган, без муеннан балык сүзеп йөргән урыннан ишелгәннәр, ярлар биткән, камыш бәгырьләрен китәр üzülеп, кайчан гына әле чыктык бит без бу суларда, атлар ездереп, су буйлары ятим. Малайлар юк. Бер әйләнәм, ындыр артыннан кычкырасым килә: "Эй, малайлар, кайттым бит мин!" Тартынам. Кырларыма китәм, әрәмәгә, елгаларга китәм, урманга, малай чакның карт шайтаны чыгып, котырта бит шалкан урларга. Изләп йөрим, кайда бу малайлар, кайда минем дуслар, ишләрем. Бүген менә малай була калсам, бер ялгызым монда нишләрмен? Шурап куя качак, я сәпиткә, я матайга инде атланган. Эй, бәхетсез жаннар, бу замана күрде шул сезне атлардан. Бик аптырап карамагыз миңа, үпкәләп тә миңа калмагыз. Сез югалткан үзенең малай чагын изләп йөргән бу бер агагыз. Ни өчендер туган авылыбыз күренә миңа бераз ят булып. Ни өчендер миңа сездә бүген күренәсез бераз карт булып. Шул ук сүзне бәлки безгә карап әйткәннәрдер безнең бабайлар. Таныйм да күк сезне. Үпкәләмим дә, танымыйм да сезне, малайлар. Шул Сигнем каралы. Әнә бит теге малайлар. Yok, булар инде малайлар түгел. Булар инде агайлар. Татарстанның халык артистлары Миңгол Галиев һәм Әсхат Хисматов. Менә ул малайлар. Эх, егетләр.
İsənmisiz. Ayda güzel yigitler mında kelib. Mana o'tirayğalı bir siyaş. Mana Marat alıp ket. O'tiralı Minqilabay, Asqat o'tiralı. O, Minqilabay. O'tiralı yanlarıma yol bolsun. Ha biz sileşəbiz. 1985 yıllar armiyadan qaytdım Asqatima. Gayar jigit bitindi. Opera teatrında işleyim. Hazır birinci gastrollerimiz. Aktanış rayonuna çıkıp gittik. Bizim şu grupımızda, konsert truppasında en popüler jırçı o vakittagi popüler, hazırda popüler Minqilgaliyev Qulşabigali. Opera teatrında jırlamasam da. Hazır gittik, aktanışta bitindi, Ağidil. Geç bile konsert beremiz, gündüz Minqilabay ham jigitler tüşemizde, aktanışta Ağidil boyunda kızınıp su göremiz. Menin de ateşlenen bizim şəhərmiyadan qaytqan yaş yigit Minqilabay, aytам, uzuşabız. Ağidilni. Men Ağidilni tigiyağına çıqqansı Minqilabay 2 tapqır aylanıp çıq Ağidilni. O vaqtda bit bilmem Minqilabayni Nöhrat yılğasında ezip üsken yigit ekan. Alqışlayğalı İlme Minqilabay. Mahmud abi Hüseyin bilen birge yüzüp gördük oldu. Hala tağın bir hikmet var. Minqilabay xatirlisizdir. Bugülme qolasında konsert beremiz. Konsert olduna kadar bütün bir çıkıp oturduk avtobusta oturabız kütəbiz. Minqilabay yok da yok. Minqilabay yok da yok. Bütün bizim gözler töbelgen gostinitsinin işiğinden görüp durarız. Piyala işek çünkü tügünden bir zaman Minqilabay yigirip düştü. Sonra kolam bir oşuğa indi bu resepsiyonga aşısındırgıtta top duru piyala işek aşağı. Piyala işek öyle. Vallahi çıkkanda bu yalanda. Bu yaka barası yer. Men koyamıyorum. Bu koya barganda top duru piyala tügünden kıyılıp düştü. Minqilabay 1-5 metr yigirip öttü de optirap ortuna biz indi yigirip düştük avtobustan. Bitti bir hal bula barsak kichkinaginamda bir qiypilchiq. Minqilabayga bir bo'lgan Allohning berganidan shukr mana bugunda u bizning qarshimizda o'tira. Minqilabay, ertaga o'ylagan shu holat bilan jarashirman deb chingi so'ragan. Minqilabaydagi birinchi jırlagan motor popüler, o zamanlarda popüler. Qaysi jırlalı ol? Men Xoman yaratam degan jarni toptirgan bo'laman. Hozir men jırlayman de chunki Xoman yaratam bilan chiqdim men. Degan bundan 55 yil ilk Xomanda jırlayman. 90'ga yetip bara Xoman yaratam dey. Ayda alqışlaymiz, jırlatamız Minqilabayni. Sakine canımda eğer Yekilse sana korkunç haber Yine yürgen yoktan Yıraktan Aşağıda görme Aman yaratan Aşağı görme Yalğızdan saklan Aman yaratan Aman yaratan Minqilabay, seni yapak bayadır şunda otura. Bundarak barıp jırlalı canına. Yıldızlı efendi yapaytırım bastı. Göğüne parar Şöyle kıvıtlar Bizlere kapılar Karşı iskencil Kaplansa tınığa Nakbul silgene Diksini canımda Bir şey görme Sağışkanımda Canımda diksin Diksini canımda Xomanda kuzley. Sakla suyune Lama verut Kolu hislerine Vaklama verut
mengelek, şeyim mengelek. Zalga otunu verigizeli. Seni yapamazsınız hele. Men qilay, seni yapanı. Otunu verigizeli zalga. Otunu. Seni yapaga şeşekler. Kim şeşekni bera bizning? Oydar Busqayim. Ha, mana. Ana seni yapaga. Oydar Busqayim. Kimlar o'ylagan, men yaqin do'stim shular chaqirib, o'sha qadar xoliq bilan uchrashtirdi. Rahmat. Men qilay. Rahmat Busqayim, voy rahmat. Subhanallah. Rahmat. Yashirgani birga. Men qilay. O'tir bag'ir. O'tiray ber. O'tir. O'tir. Mana radioga olib chiqali. Mana bag'ir bittiklarim men tomoshaga shu qadar rahmatli. Men qilay ishini ozgina burish yo'lamda. Chunki big emotsionalli kishi. Mana men qilay hal seni tinchlantirib, men sizga Asqat turunda va aytib ketayman. Bo'lgan hal. Biz mana Müzik fakültesine okurga kirdim 1972-yılını, 73-74 yıllarını Profesör Soyuzlar uğramında, okutuşçular yurtunda Mehmet Hüseyin olup baratırgan şunday jumga kişileri, şunda bütün studentler çıkıp her birimiz jırlap ko'rsatdi. Kemeybet jırlay, müzik fakültesinde meni ko'k jırlıçılar bir neşev, biz indi jırlap çıktık, hazır bir zaman sahne yanına bir pehlivanday bir jigit keldi de. Aldı. Bana ayttirib kina bizni aytib jiberdi de, mana hozir ishtanin ko'tarib qo'ydi da. Men jırlaganni tinglab qarag'iz ali. Minib ketdi bu, biz endi xushimiz ketib, tinglab turdik. Asqat sen bu vaqtni ali qayerda ishlaysan deymi? Qayerda ishlaysan? Tuzilishda ishlay. Asqat Xismatov jırlatamizmi? Sözü yalvar. Aldık. Jileler ise sizem jileler iskenen iskenin sizgen gibi sizem ömrüm ötkenin iskenin sizgen gibi sizem ömrüm ötkenin Jileler ise terezelerge şiirden tünügü yukumdan uyatıp yüreğimni Jileler siz minusken jirlerde yürüdünüz mü? Elleminim yaşlığımdan haber Elleminim
Jileler, jileler. Oh, Askat. Senin arkadaşın gibi. Koşuydu. Rahmet, zor rahmet. Askat. Hayır, hayır, hayır. Әллә бер җырны бергәләп җырлыйкмы? Жырлайбыз Алла берсе. Ишетмим. Асхатның карчыгы, хатыны, Рашида ханымны, айда басалы сеңнем, алкышлыйбыз. Асхат яратасыңмы? Яратмыйча коя барасың. Ана. Менә булай әйтәбез хәзер. Әйтәбез, әйе. Менә безнең шурда хәзер юктыр инде мондай әйберләр. Менә без Болған жерде бардыр. Бак булган җирдә бар. Но бүген менә шушы концертта фольклор музыка дәүләт ансамблендә Әсхат Хисмәт булган җирдә. Миңгол абый булган җирдә мондый хәлнең булмауы мөмкин түгел. Менә Миңгол абый кайсы авылдан әле сез Мамадышны? Юк, микрофонга әйтмә Миңгол абый. Мамадыш районы Иске Комардан Дүсмәт Акман шул колхоздан без. Бу Керәшен авыллары якын монда. Алып мөлеккә татар булган Керәшенгә өйләнгән авыллар алар. Менә беләсезме? Әсхат. Мин Әлки районы Түбән Әлки авылыннан булам. Мин инде булам Орча районының Урта Берәзә авылыннан. Менә бер көй ул, ул көйне Урта Берәзәдә җырлыйлар. Мамадышта да җырлыйлар. Миңгол абый, аны Әлкидә дә җырлыйлар. Җырлыйкмы шул җырны? Киттек. Киттек балалар, әйе. Мондарак килегез әле. Гәртәнең җибәрәз әле. Рөстәм Кучам. Миңгол абый башлап җырлыйм, яма. Зәңгәр чәчәк ата торган гөлләрдә була икән шул гөлләрдә була икән дөнья булгач бик сагынган гөлләрдә Toma esa ahora. Гармонына син мотор ойнатасың шул, син мотор ойнатасың, ойнатасың, жырлатасың, күңеліне жырлатасың,
Kardeşinler kiledi bana. Bana bildiler. Babacısılıklar. Bayılı geldi sahra tuzlu. Ağı külge var miken şol. Ağı külge var miken. Uzman ömürde fisat bügel. Hayda. Ah! Qadrli do'stlar, mana men bugun shu qadar baxtli, shusha ikki yigit, ular mendan ulkanroq. Chunki ularga qarab, men o'zimga bir naqadar qibla olam yasharga. Hem onlarga bugün bir naqadar onlarning narshusha ömür so'qmag'inda ozgina onlarga kuch, dard berasim keldi bugungi konsertda. Shuning uchun ming rahmat Ming'ulobi sizga, ming rahmat Aska sizga. Yigitlar bo'laklarni berigali. Har birisine. Ming'ulobi qisqachagina ayt. Bek aytasing keladigan so'zlarim bor qisqagina, yema. Qisqayim. Men şoqlar qatdim seni meni chaqirib shu qadar xolaqalında ajrlarga ruxsat beruvni. Menim to'lqinlanuvim nishlarga bilmadim. Ikkinchi joqda bir ajrlarga qachon kelib kelarmikan? Kelika. Rahmat. Qadrli tomoshachilar, konsert boshlanib ketdi. Biz endi ortdan Ming'ulobi bilan suylashib o'tiramiz. Qoltiradik ikkimizda. Ming'ulobi aytdi, "Mana kutib tururlar, o'g'ir endi dey, chiqsang dey, jirlab ketasin dey. Ablay kutib turib qoltiratadi." Aytam Ming'ulobi qarab qoltirama, yara. Endi konsert bitdi, gurilab boramiz, televizordan da qaraymiz. Bularning konserti bek qattiq guriladi. Bizniki kish o'tirib bo'lar endi. Aytam narsa bo'lsa shul bo'lar. Bek zo'r rahmat. Aylarsizlar, o'ng'ishlar, esanlikda bo'lib. Esan sog' bo'laylik. Amin. Ayda boshlayapmiz-da Asqat. Esanlikda uchrashib, bek zo'r rahmat. Мен үз теләгем белән 23 елда хәрби операциягә киттем. Катнашырга. Чөнки кичкенәдән бер хыялым бар иде. Эх, мәйтәм, шушы Афган, Чечня кинолары карап үстем. 9 рота дигән киноны яттан белә идем. Эх, мәйтәм, мин булсам менә монда була әйтер идем. Мин монда булсам тегелә әйтер идем. 9 ротада нишәп командир кала, егетләрне җибәрә, аларны үзгәртер шундый теләкләр белән янып яшәдем. 2015 елда шулай ук Яшерин Батырны түгел Беларусь якларына җыгач талпынып карадым, анда да алмадылар син хезмәт итмәгән дип. Һәм инде Ходай насыйп итте менә 2023 елның 23 августында миңа китәргә. Шунда карар кылдым. Һәм
Bütün bir kişiye әйтмәдем, калдырып киттем bütün әйберне. Һәм инде мин үзем беләйдем. Минем кайту мөмкинчелеге 5% икәнен. Чөнки мин анда егетләр белән аралаштым. Егетләр һәм бар тик бер генә өмет бар иде. Ходай Тәгалә язса, гомерне бетмәгән булса, мин кайтачакмын дидем. Чынлап торып әйтергә бик авыр. Күбесенең монда бүген туганнары утыра, тормыш иптәшләре, әтияниләре утыра. Без 96 кешедән мин бер үзем калдым. Ходайның рәхмәте белән мин шунда хәзер сезнең басып торам. Миңа бик читен, бик авыр. 4 ротыбыздан 4 Татарстан егете идек. Бик күп хыялландык. Алексеевский Рөстәм бар иде. Рөстәм әйтте: "Эх, исән-сау кайтсак, бер кафеда бәйрәм итәбез. Ленур, син җырлар идең ди. Мәйтәм җырлыйбыз, 3 көн җырлыйбыз." Шуннан соң Азнакай егете бар иде. Азнакай егете әйтте: "Ленур, әгәр дә исән-сау кайтсак, Азнакайның мишә буйларына төшеп, менә шушылай палаткада яшәгән шикелле яшәр идек бер аратна ди. Мәйтәм яшибез." Нижгамский егете сүз башлады. "Мин үзем булай шәһәрдә торам ди. Ну кайткач, авылга бер 5-кә 5ле генә бәләкәй генә үй салып авылда яшисем килә. Мәйтәм, Рөстәм, яшибез, кайтабыз. Төзибез, яңа үйне төзеп бирә, фундаментында салабыз, мәйтәм, түбәсендә яба беләм, мин стенасында үя беләм, эшлибез, бөтенесендә исән-сау гына кайтыйк" дип. Ләкин минем алар белән кайтырга насыйп булмады. Шулай 11 ноябрь мин яраланасы көн, шушы Алексеевскийда Рөстәм килеп утырды да минем янга: "Ленур, син бит инде төшләрне бик яхшы юрыйсың ди. Әйт әле, менә төшкә бүген шундый хәл керде ди. Безнең рота өстенә бер көтү кара атлар килеп керде, ләкин арасында бер агат бар иде ди. Мин беләдерим, төшкә кара атның кирүен ашар икәнен. Һәм инде менә шушы үзем яраланып берничә көн ятканнан соң, реанимациядән чыгып күзләремне ачканнан соң гына мин аңладым, бер көтү кара ат арасында бер генә штук агатның үзем икәнен."
Qadrli, hürmetli tamaşaçılar, mana men özüm şahtartında da bir dolqanlandım. Linur bilan birinchi siyashudan so'ng da bek dolqanlandim, chunki o'zingiz bilasiz, bugungi vaziyatni. Amma dalaki mana shunday yigitlarimiz, inim bag'rim seni Alloh taolo saqlab, seni o'zimizning xalqimiz oldina yanadan qaytargan ekan. Senga olg'a toba matur aytib, mana shu Alloh taolo saqlab qolgan turmushingni oilang bilan, tuğanların bilan, xalqing bilan uzun uzoq etib yasharga nasib bo'lsin dedi. Linur Bekdinarov. Bek zo'r rahmat. Xayrli kech, hurmatli tomoshachilarimiz. Endi olqishlarim uchun zo'r rahmat aytaman. Har birimizning o'tgan turmushi kitob yozarlik, shulay deydi. Endi mening barliq tomoshachilarga shuni tilisam kelar. Endi yillar o'tgan sayin mana shu turmush kitobimizni qo'llarimizga olib, bartik oq bitlarin, motor bitlaringni yilmayib o'qirliq bo'lsin edi. Şişilmegen hisler, işlerinde anını tabışmak. Şul cevabını izlep ömür boyu, utağımır elleri oylar. Bu dünyaya kabat tutsam eğer, beliriydim durmuş kadrin. Yok bu günümü, ütken yıllarıma, kitap yazarlık bir tükendim. Bu dünyaya kavat tutsam eğer, beliriydim durmuş kadrim. Yok bu günümü, ütken yıllarıma, kitap yazarlık bir tükendim. Yazsam bugün, yazammak bitlerge, Kumlimdeki kaynar hislerini Şiirim bulsun, şiirlerim sizge Nice yıllar yürüyen kumlimde Bu dünyaya kavat tutsam eğer Beliriydim durmuş kadrim Yok bu günümüm, ötken yıllarıma Kitap yazarlık bir tükendim Birgine bitkiyle kış ömrü yaşav devrinde İki günlük dünyalık tadusu var Yaşav kadrini kimler nakbele Bu dünyaya kavat tutsam eğer Beliriydim durmuş kadrin Yok bu günümüm ötken yıllarıma Kitap yazarlık bir tükendim Bu dünyaya kavat tutsam eğer Beliriydim durmuş kadrim Yok bu günümüm ötken yıllarıma Kitap yazarlık bir tükendim Yok bu günümüm ötken yıllarıma Kitap yazarlık bir tükendim Kitap yazarlık bir tükendim Bek zo'r rahmat. Bizden kichkinagina bo'laklar, qadrli do'stlar, men o'ylayman, olg'a tabada Linurni biz shu Abdulla To'qay ismini yurtgan Tatar davlat filarmoniyasida qabat ko'ramiz.
Ақ юлларыным сиңа. Бик Бик зур зур рәхмәт. рәхмәт. Әйдә, затам.